Sikia nikuambie hiki kitu hapa. Siku yenye utaruhusu imani yako kuamini kama Mungu anaweza akabadili kila kitu katika maisha yako, ndio siku ambao utaanza ona mkono wa Mungu katika maisha yako. Nikuambie hiki kitu hapa. Siku ambayo hauya kuwa kapable kuona kama Mungu anaweza akabadili maisha yako, ni vigumu sana huyo Mungu kuja kutenda katika maisha yako. Kamate mfano moja ambao unaupenda sana. Yusufu anafika kipindi ambacho ni kweli ana ahadi, ana unabii, ana vitu vyote, ana vipawa vya Mungu ndani yake, lakini amefika mstep, amefika mkiwango ambacho imani yake inabidi ione tofauti na watu wengine. Inawezekana uko na jaribu, uko na shida ile sawasawa na wengine, lakini mimi nakuambia hii mchana wa leo, ona tena tofauti. Sikia, siku yenye hautona kama Mungu iko kapable kukupatia biashara, ni vigumu sana huyo Mungu kuleta ile biashara maisha yako. Lakini siku yote yenye utapanda nivo na kuamini kama Mungu mwenye mimi niliamini iko zaidi ya kitu kenye mimi nahitaji, na mimi nakuambia ya kwamba hakika utaona mkono wa Mungu, ya kwamba kyote kenye unaona zaidi ya gisi huko kwa Mungu ni rahisi sana avitende katika maisha yako. Sikia, siku yote yenye utakuwa kapable kuona kama Mungu anaweza kupatia parcele, ni vigumu sana huyo Mungu alete ile parcele mu maisha yako. Ndio maana mimi nakuombea Mungu akupatie ingine namna ya kuona. Kama 2024 uliona wa chini, lakini mimi nakuombea Mungu akupatie tena nivo ya kuona zaidi ya gisi uliona 2024, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba jinsi mtu ajionavyo nafsini mwake ndivyo akuavyo. Sasa utaniambiaje kwamba kenye hauone unataka Mungu akikutendee? Lakini acha nikuambie, kile kenye unaona na njo kenye Mungu ataweka nguvu zake makusudi ya kwamba kile kitu kenye uliona njo kenye kifanyike. Na mimi nakuombea Mungu akupatie nguvu. Kama unaona hii mwaka utapata kazi, na kuombea Mungu akupe kazi kwa jina la Yesu. Kama unaona ndoa yako itakuwa na amani, na kuombea Mungu akupatie amani, kwa sababu anasema kwamba yeye ni mfalme wa amani. Donc ukifika munivo ya kuona kama Mungu iko na nguvu ya kuleta amani maisha yako, binawezekana ile amani ikakuya katika maisha yako. Barikiwe sana na Bwana.